Ketibik dul. Iya mat. Dari di manis dinas. Aja habis dari dalam. Berapa mak puruna? Ada apa dul? Kayak habis biasa. Kocak ya alumni saya tak lupa ke guru. Jadi makanya abek letak nyantere pole. Kau tuh asampung ke guru. Ya makin kok kan pada mat. Pada ki nyampung suterah meka guru. Mun kakeknya bunga apa dul? Paling karo kapanan di parlo. Aja habis minta tua barokah. Jak guru na karo kalak parlon na. Cuk rasa apa tretan? Engkau tak sejahat itu mat. Bukten nah. Engkau ki rutin hadir acara alumnian. Oh iya. Beri dimna cuk lupa ke guru. Siapa dul? Pudin Ria. Membeda acara alumnian. Tak teman hadir. Membeda parlo pun tuh. Tak teman nolong nih. Ya mau naruh kayak cara gelu dul. Arwah saya kocek kacang lupa ke kolek. Pas tak enggak ke guru di sing acara lip mancing. Coba biar kita enggak ramat. Lah torot dul. Cek lah pada tua. Tak lah pada ngerti kau lah barokah. Mulai nggak Pudin Ruah. Bagi bisa oleh bro keteman. Yo tak kira oleh dul. Oleh barokah dari dimah. Cek lah tamak semak ke guru. Coba abis aki kau dina Pudin bi kakek. Yang Sarah. Dia tuh tante alumni sih tau le barokah. Barokah na guru. Barokah na pontu. Yalah lu kok ki melihat rokok ya dul. Kaki mulai rokok mulai mat. Melihat rokok dul. Ledan tos gelu. Cak jalanan. Jauh di Jepar, pas keronang tenang. Ya patot, jak lereng soki. Cih, kaki man, ambu man. Iya cih, engkau makin latih suruh ambu baku nambu, pola nabi tak long polong. Tajumat, isi. Ya rokok rek. Lah tau sapot repot sih. Karo kok ora. Ya kalangkong munda ya sih. Enom ke lu? Iya. Dari masih lancar bisnisnya. Alhamdulillah mat. Gudang isor boji tak teman sepe. Paling bangun tur datang. Alhamdulillah munda ya sih. Norokku ngangkok. Kakirnya termasuk orang soleh barokah. Barokah na guru, barokah na pondu. Amin boy mat. Di dimana mat? Me corak cek deh nih. Aca habis dari dalam sih. Subhanallah. Dak rumah kabar kiai mat. Alhamdulillah kiai saya haji. Abi dengko tak tuh mana habis mat. Sibuk ben kelakuan ruah.
Ya, pada rem apa oleh Ci, tak larang sibuk. Oh iya Ci, alumnian bulan beri hadir kakek. Ini macam kok tak teman hadir, mat pun bercara alumnian. Tapi kok iuran motorok, mat. Mak lagi ning beli konsumsi nanti akan kasih hadir. Oh ya lebihan buat si hadir mun ndak iya Ci. Tebang dul mawi makilah hadir malolo, tapi iuran tak man majer. Pas kerodok kampe ngekonsumsi. Pudin Roman. Den. Ambo Den. Wis tak usah aja. Sekarang kong. Takar ada iyo orang itu Ci. Tanda long polo. Pola lagi pulang tepat nyon rebe, mat. Lesok. Akhirnya pak karo mana? Tak kira Ci. Ini mah. Pudinnya makin beracara alumni, tak tahu mana polo. Enggak juga Ci. Kemarin alumni saya tak oleh barokah. Cek mun beda acara pondok, baik pertemuan alumni atau gotong royong, Pudin juga tak temana polong Ci. Berarti mun jarang apolong ke acara pesantren. Bisa dipastikan tak oleh barokah. Apa iya Ci? Mun ngangkok ria ada rem mat. Cek ka guru tak teman habis. Mun beda acara pesantren, pada tak teman apolong. Ya, mau nengak kakek lain Ci. Kakek kan keng sibuk. Justru orang nengak kakek dia soleh barokah. Mangkan nodin ceja. Mau nengak Pudin sepelik ke. Maka laku tidak kering jaleker. Tadu olen na. Cong. Putron. Kain to. Kain to yai. Minta tolong Pudin kau nih Cong. Soro dena. Oke. Lanon gak dul. Thank you Ustad. Kakak mah. Pakon ngoni ka Pudin sareng kiai. Aduh. Bede pun apa Ustad? Taon neng. Kencora aja penting lah. Sore Kak Dul. Thank you Ustad. Apa dul? Mat ya habis sembilan rokok mat. Ulah menurut kok ke Mekah ya. Dan tos gelo. Kok yakinnya ke dikunci Jepang Tak kena akas lenyok kaki mat. Pas nyangkut. Kakek pakai ni kardu ya? Iya mat, bede kardu. Oke OTW. Tina kok kita terus gelo ya Ci? Ada emak mat. Abang kok dan tos dul mawi pagila. Cik ni ada kok milih rokok. Mangkaya beri bi kakek. Sekarang kok ya Ci? Iya depan mat. Tina mantar terus sukses usaha nah. Amin amin. Ya Ci, Waalaikum. Salam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bede apa tera? Ekon pakon kiai Kak Din. Sampean pakon dek pesantren semangken. Oh, yang tera. Beda pun apa kain tok yai? Lu Cong.
Tang sabar sih kalau aku kakir wa. Cura banyak melulol na. Ki alhamdulillah ka intok yai. Ula kita ngalah hasil kaki cong. Punten kiai. Cete aja nabi bule setor kak kanto. Ya patut banyak olen na. Mun kaki datang ngalah hasil. Cangkolang ka intok yai. Abtin ala ko sabar panika beni kaangkui keuntungan pribadi. Melainkan keangkui bentuk kebutuhan pesantren. Sebagai bentuk pengabdian. Yelah cek deh ya cong. Sabar ruang kena karena dia bagi hasil benoreng singalako. Kebetulan ini dina salah kaki kakek. Jadi lumrah mengkaki ngalah hasil. Punten kiai. Abdi tak ngarep hasil dari nikah. Cek yarap cuma dua barokah dari ajunan kiai. Mun tua pakun cong. Ken mun barokah aja bisa ikole kalau ben upaya na ben tibi. Sekocak barokah ria kan ziyadatul khair. Atam ban kebagusan. Jadi mun kaki ngarep barokah cukup dadi orang yang bagus. Engki kiai. Engkau asa kalangkung cong. Sebab kakek tang keluarga tak kelaparan. Maglareng mulai rokok pasti habis tuh. Jak rengkeng ki nyeper kon si Jepar kok dul. Kemer kon. Iya. Pudin itu kini kiai ki buru. Tahu kaki dul. Tan upron senyosol. Dak remadul. Salah melerang kok ban kakek. Kita pernah dikene kiai. Cuk reng puding keng sara gelo. Engak keng muang ke guru. Mat. Din. Apa dul? Yang mau gelo. Mintan kaki tikin kiai Din. Iya dul. Beda apa Din? Enggak ada apa dul. Keng bi kiai panglo pola nengko. Jak reng kakek keng sara gelu din. Kakek pah tak semak sekali ke pesantren. Patut saya pangluar sareng kiai. Maksudnya man? Kakek jadi tirasan sakancaan alumni din. Polan bila beda acara alumnian, kakek tak tuman hadir. Cek kok tandi habis sebeda grup kana. Teting kok tak ngiding kabar. Cek beda pertemuan alumni. Kepibo adalah sana kakek Din. Tak iya ongku dul. Cek riak tang HP. Sambil masemak ke pesantren din. Malah teko cai kacang lupa kakolekan. Mun beda acara alumnian hadir, malah kompak. Iya mat. Saya enggak din. Seren na barokah re malarat. Santri mula tau le barokah. Ya enggak kaki jia. Cila na odin malarat. Ni pas cek matuan na kakasih ngucak ko tau le barokah mat. Keng inilai dari di mana? Si pas ngucak tang sila na odi malarat. Tak lah bener din. Makai kaki ala ko malolo. Tapi tak gelum soki. Pas apa jia? Mun benitan ten orang si tau le barokah. Ambo mat. Satu barokah bani kakeng. Tidak tu majitu. Semua cak engkau tahu le barokah. Barokah dari pangeran. Ben bisa ikau le kalau ben jalan pengabdian si bagus. Beni polan selaku hadir ke acara alumnian. Maki rutin hadir ke acara alumnian. Mun karokeng entar ke malake na benta. Apa guna na?
Ben santre sa kota oleh barokah yang. Beni pulan si Soki. Mungkin lakar barokah inilah dari arta. Kakek sa aroma sa paling oleh barokah. Andi apa? Soki kaki yo. Ben parlo kaki tao. Engko ite kini kiai. Beni keng pulan kalero. Tapi keng alaporaki hasilatan ne. Engko sibuk atanya kisah bener kiai. Beni keng sibuk pol kumpulan yang kakek.